KMDC ke Parti Kongres hak hasil Autonomous Districts Council kilwengno igijing telang hak KHEDC bayalam KNPP. Apa pentip halor kini ubah pencengan NCM buat ubah Roni V Lingdo kila benar kila rai ban wengno ya gijing kerjaan ke Executive Committee ke balayalam ke National People Party hapo gijing lam ubah penyat sing CM komusi EM kene kerai Jongki manweng ye gijing kerjaan kedai hadin maka parti kam sengut tenat banyak telang bak NPP namar pekedon lang bak ke BJP hak sorkar jela. Iswa ban itu ba mendagan ga internet kalau itu jumlah bunga di Desember ajar besar nagarian donga di ba penidilan dok pai ba Victoria memang minta nila rai ban wegno ya ga jitrilan barka hasil Democratic Forum kapa lalam kemat daga NPP pat mentakas ni la da kawai ni la tho ika shiti kumbu para parliamentary party leader jongka Congress parliamentary party ni la address ya ba punya SNCM bading leader jongka HDF bana kaliang jungi hadin ba ke parti kala rai ban wengno ing jingkershan kumki dukot jongka parti ibang yaban pen kongu ia dia ke parti nila tho bar nila wengno ya jingrilang buat ka HDF ngadung taka janmit komudi CM de jama komudi putih CM din baga parti kala rai ban wengno berkunjuru nagaliang jongka Kongres Parliamentary Party akara District Council na wengno tinagaliang jongaru kumbu deputy CM jongka hasil atau District Council yang bagan ke siti ke bamentakas janmit address show CM ba penyesing CM ba ngala resign no nagajing long kumbu deputy CM juga District Council with immediate effect kata golong banten kongu ikajing ide berka jingrai juga parti berkum juru kajing weng no jongka Kongres Parliamentary Party jongi kajing dalam baka HDF kata baru niru kata sebab pensingai mga bagi Pak Kita teman kita potensial Pak Kita melakukan dalam ni sehingga ada wala tidak Kongo yang kancing kuat di mungkin parti bangin wengno kancing kersan sini nampak ke KHDF apa diskusi